زاروکên penaber ku ev bêhtirî 2 salan ji xwendina xwe qut bûne û dûr ketine. Li ser dîwaran re li vê dibistana kavil û xopan dinarin. Ev dibistan dikeve devera Toraq ya ser bi bajarê Hewlêrê ve. Tevî ku 239 xwendekarên penaber yên qonaxa seretayî li vê deverê ji xwendinê bêbeş mane jî, lê ev dibistan nikarê wan hemêz bike. Ev muafıka me di caran salê çûnê em çûn me muafıka bir û çû مدیر تربیه اطرافم گو والله هی سال لطالیه بیلین سالته امی سال چون جاره کدم ما موافقه برج وزیر دا ج پرورده گیشتی دا ما برو چی گیهان دوی گو والله هی سال امنکان اف کتابخانه کنها و دیل پیشوا گو اف کتابخانه امنکان بدنوا و تدبین کتابخانه مهجوره و خرابه یا ما گو ام چیکن سر حساب خو ام ترمیم بکن و حیانی کادر تدریسی او کسی کو وزارو کان خواند بدن ام جوان مخازن ام تشتکی ناخازن ام نخازن رواتب من چیک بس ام خازن زارو که خو خواندم بدن Penaberên Rojavayê Kurdistanê ku li vê deverê dimînin, dibêjin rêveberiya perwerdeya derdora bajarê Hewlêrê astengiyan li pêşiya vekirina vê dibistanê derdixe. Dibistan heye û xwendekar hene û mamoste hene. Tenê bi biryarekê rêveberiya perwerdeya derdora Hewlêrê di vê dibistanê de şûna ajelan û vê pîsatiyê dê zarokên penaberên Rojava xwendina xwe berdewam bikin. Li mamzawan çûnke zêdetir hawerekan li bihekew Perwerda derdora bajarê Hewlêrê dibêje gelek sedem hene ku ew nikarin dibistanê bidine penaberan. Yek ji wan sedema ew e ku pirsgirêk li ser erda ku dibistan li ser hatiye avakirin heye. Ji aliyekî din ve bargiraniyeke mezin dikeve ser hikûmetê eger li her deverekê dibistanekê ji penaberan re veke. صاحبی عردەکە شکوایەکی کردیە لەسەر پەروەردەی ئێمە دەلێ من داوای ئەو عردەی کردیە کە مەدام محکەمە هەیە ئەمە ناتوانین بێن ئێستا لۆ فەرەضنا ئەمە ئەو داوای یعنی بردیتەوە ئەمە ناتوانین بڵێم تعمیرکەین و ئەو پارە بە هەدر بڕواتن ئێستا ئەو برادەرە کە هاتیە نووسراوێکی لۆمەی هینایە ما وڵاماندا دیسان بەڵام ئەوە لە پێشین گۆیە وڵامەکە بردیتی بەبێ سادر بکاتن و هەر نووسراوێک بەبێ سادر بیتن ومزان مامەلە لەگەلی ناکرێتن. Bêhtirî 205 malbatên penaberên Rojavayê Kurdistanê li Toraqê dimînin. Piraniya wan xelkê Kobanê ne û hêvî dikin ku hikûmeta Herêma Kurdistanê rewşa wan li berçav bigire. Sê salan va zarokova cîlek tev hefte de batmiştire. Gerek va tişta misadekî însanetî ji munezematê dewelî ji hiqûqil însan ji hikûmetê Herêmê Kurdistanê em ji xelkê Kurdistanê ne. Zarokên ku xwendina xwe berdewam dikin li Sûriye û Rojavayê Kurdistanê jî ji ber ku di navbera rêbazên xwendinê de dabeş bûne. Pêşeroja wan jî weke ya zarokên penaber nezelale. Rengîn Şerro, Rûda û devera Toraq.